Kajala Megalaya HADUH kesan berjejan miet jong South Rik Unailar Arjar Arpo keladan khatsan ngut kibio thamayu COVID-19 bandre punre ngut kibla kojno. Director ke DHSMI ula pentip banakini ki khatsan ngut kibio thamai kendai ngut kidena East Khasil District hakaba ar ngut kidena ka Armed Force san ngut kiriu pajba ar ngut ki Sipai BSF san ngut kidena West Garo Hills District but iwei na Riboy District. Nakini kin riu ngut ki bakoj menta kasngi san pusa ngut ki dena East Khasil District hakaba khatsa ngut ki de riu pajba iwei na ka Armed Force lab khandai ngut ki BSF saungut na South West Garo Hills iwei na Riboy District ba nyo ngut na West Garo Hills. Nakajing yo thamai kini ki khatsan ngut ke Jala Megalaya HADUH bapinmi ekani ka khubor kadan khandai spa khanyo tali ki positive case sanspa aprapu artali ki active case laispa life ho tali ki recovered case but san ngut ki bla khlat no nakini ki sanspa aprapu artali ki active case ki East Khasil District kadan south pa nyo pulai tali hakaba shispa aprap khandai ngut ki de ki Sipai BSF hinre phongut na ka Armed Force but aspa arpasa ngut ki riu pajba ka West Khasil District kadan santali ki active case Riboy District Sanpusan West Jaintia Hills Khanriu East Jaintia Hills Khanyo West Garo Hills Khatsau but South Garo Hills artali ki active case ki total active case ki bangitan mentar ki long sanspa prapuar apo East Khasil ngidan South pa New Pulai lagi ni South pa New Pulai PSF Sispa Prap Pendai kiwei aspa aksau pada ki Armed Forces ndrepo West Khasil ngidan San Riboy Sanpusan West Jaintia Hills Khanriu East Jaintia Hills Khanyo West Garo Hills Khatsau South Garo Hills ki case KIBA la recover HADUH san baje mentarsi kilong hundre lagi ni hundre apo East Khasil kilong Sanpusan Khatsau ki dene kiwei iwei na po Armed Force but life pandai ki BSF Southwest Garo Hills South Riboy iwei West Garo Hills nyo nagini nyo iwei na po Armed Force but nreu ki de kiwei kibay ni pa HADUH mentasing kilong live pra hajar ndai spa nyo kibalong negative kilong live nyo hajar san spa prapsau kites kiba ngidang up ya ki report kilong south spa nyo breu kibarung sepo kajela HADUH mentasing arbaji kilong arpsan hajar aspa khatra